Možda nisam Željko Kerum, al slušam Radio Liberum. Dobar dan i došli u prvu emisiju Sat istine u produkciji OPPT Hrvatska i Radio Liberuma. Sa vama su danas Valter za mikrofonom i Barni u režiji. Za početak htjeli bismo se zahvaliti ekipi sa Radio Liberuma što su nam omogućili ovu emisiju, ljubazno nam ponudivši ovaj termin utorkom. U ovom terminu ćemo se uglavnom baviti temama koje su povezane sa svijetom u kojem živimo i imat ćemo posebni osvrt na način interakcije sa zakonski poništenim sustavom kontrole ljudskih bića ili ako vam je tako draže sa robovlasničkim sustavom u kojem smo živjeli često nesvjesni stvarne situacije u kojoj se nalazimo. Mnoge informacije o ovim temama koje ćemo obrađivati kroz ovu i kroz buduće emisije možete pronaći na našoj edukativnoj platformi www.opppthrvatska.wordpress.com. Nadamo se da ćemo kroz ove interaktivne emisije moći dodatno pojasniti što se to zapravo dogodilo na Božić prošle godine i kako smo do toga došli. A također pokušat ćemo vam približiti to što se ovoga trenutka po tom pitanju događa širom naše planete. Stoga, evo za početak donosimo vam jednu malu ekskluzivu. Na Skype liniji imamo vrlo posebnog gosta iz Engleske, pa ćemo se nakratko prebaciti na engleski jezik. Okay, we have data from Absolute Data Exchange portal on Skype, live from Birmingham, England. Data is one of the people who is doing stuff related to OPPT, and I am really honored to have him as a special guest on our very first Croatian OPPT radio show, Hour of Truth. Okay, Data, greetings from Croatia and welcome to our show. Hello, hi. I'd like to say welcome to all our Croatian brothers and sisters. It's lovely to hear from you. Yeah, same here. Nice to hear your voice, finally. Okay, if you don't mind, I would like to go straight to the questions. Of course. Okay. I would like to ask you, as a first question, could you describe how did you learn about OPPT and how did OPPT influence your life since then? Well, originally, I first came to the OPPT through the American Kabuki blog site. And at first, when I first saw all of the stuff that was coming up about it, I was thinking that it was way too outrageous to be true. But I did some digging because I'd studied British government and politics several years ago, and I'd come across the UCC, the Uniform Commercial Code, so I knew that was real. And I understood a little bit about how that worked, although not a lot. And the more I dug, the more I realized that these filings actually had been made, that what they were talking about was real, which from a legal perspective kind of wraps it all up because it's a kind of open and shut case really. Once you've made the filings and they've not been rebutted, it's law. At least it is to those countries that support the UCC. So mainly it's influenced me by making me think a little bit more about how people relate to each other, and about how they can share their skills and their abilities without having to worry about being tied to the financial system that doesn't seem to suit anybody, which is, I suppose, where I've kind of, leapt in and thought, well, I can use the skills I've got, website building and interactives and things, to spread the information around. Yeah, and you did a quite good job about it. I remember that a couple of months ago, there was one poll organized. And I remember that you voted on it, and the question on that poll was this: how high do you think is the chance that OPPT is made by con artists? And your answer was 75%. And I wonder how would you answer now, 3 months later? Right. Well, yes. But at the time, I was getting quite disillusioned by all the hype and all the talk, and nothing seemed to actually be appearing that we could make use of. And I guess I was going through a depressed sort of time at that moment.
because I felt that the actual freedoms and the resources that people need to live and to progress weren't really being addressed. I always think it's a bit like a situation with we have a phrase in England where we talk about horses returning to a burning barn, which means that, you know, if you've got an animal that is used to being in a particular situation, even when that situation is threatening, they tend to want to return to it. And I felt that that it wasn't really enough to tell people that all the governments and all the corporations were now foreclosed, because people don't work that way. We tend to just carry on doing the same thing out of habit over and over again. And that was my concern at the time. I guess if I had to say now what I would vote, I guess I would vote 0% on the chance that they're con artists, because they've collapsed the OPPT. It's now the One People, obviously. It's not the Trust anymore. And they don't appear to have made any personal profit from it. So I guess in that respect, it couldn't possibly be a confidence trick. So yeah, I guess I'd vote 0% now. Yeah. Okay. Thank you for that answer. What's happening in England? Tell us more about your experiences about OPPT in England. Right. Well, I think England is probably lagging behind a little bit in its awareness. I mean, that might just be the way it appears sitting behind a computer screen and looking at the world from a slight distance there. But it seems over here that almost everybody you talk to is kind of unaware of it. I mean, you do meet the odd person that knows something, but not very many. And I think that, you know, as the British people, if we look at our passports, we're not actually citizens, we're subjects, and the whole thing is very inbred in us. Subjects, you say? Yes, that's right. Yeah, we're actually not citizens, we're subjects of Her Majesty the Queen. You know, and since I've never actually met Lizzie, and in fact I have no interest in meeting her really, I don't particularly feel that way and never have. But that's the way we're brought up. So we tend to view everything as being the responsibility of somebody else, so like a government or an authority figure. And I think in England that's been the problem. There are some people here that I've met through the OptBook site, and through other various means, who are doing some great things. I mean, we had the Bilderberg and the G8 summit, which is going on soon, and all the protests around that. And there has been quite a lot of movement, but really, I think we need to catch up. I think in England we definitely need to catch up. There seems to be a lot of lagging behind, really. It's very quiet so far, but you know, once you get us going, we tend to start marching. You know, we're quite good once we've got our wind up, as it were. Yeah. But it's so in England, I mean, it's more about small groups kind of intermittently getting together, but there's no real there's no real mass movement yet that you can latch on to. Well, I guess that it is because of this is heavy stuff, you know, and people need time to place it into their consciousness, I guess. Yes. And I understand that you are working something in that direction, and you are one of the creators of portal Absolute Data Exchange. Yeah. Can you tell us more about your project, and how can people benefit from your portal? Right. Well, the portal, the AbsoluteDataExchange.com, which is absolute-data-exchange.com, we actually started off as an Australian endeavour, although it is global. But it was a few people that were in the OptBook sort of group who live in Australia had an idea that we should be able to centralize all the data, so that no matter where you live, you can go to a site and find all the email information for your government, for your banks, for your corporations, and that way you could send them courtesy notices or foreclosure flyers directly. And originally they wanted to be able to send them from the site, but I mean, this is my area of expertise, so I was sort of saying, well, you don't want to do that. What you want to do is have people sending things with their own email addresses, because that has carries a lot more weight when it comes from real people. Absolutely. And what we've done is we've set up a site where anybody can add information to a database of contacts,
Obviously, it goes through a vetting process to make sure that we're not getting trolled, but but actually, to be honest with you, very little of that has been happening so far, touch wood. And I think that the main thing is that we've got a massive group of volunteers who have been absolutely working their socks off, trying to get all this information together. So you go to the site, you need to register on the site in order to access it properly. But I mean, the registration is just like registering for a blog. It's the same sort of thing. And then you can search according to the country that you live in and the type of industry that you want to find email addresses for. So you provided the tool for the people so they can access this database. That's right. In a way that they can upload data into that database. So everybody can use it as they like, right? Yes, that's right. I mean, there are a few things that we've also been adding features. So now we can organize events such as flash mobs or flash email mobs, really, and get people talking to each other. And really the tool is essentially, it's the great thing about now is that we've got all this technology helping us. I mean, it may or may not be the most up-to-date technology in the world. I don't really know, but it's allowing us to contact people and to make communication between people happen. And the tool itself is really essentially it's a sort of a really hyped up, souped up blog. So it works like a social networking site to a certain extent, but it also works as a data depository. Which, given my nickname, I thought was quite appropriate. So, what you can do is it'll walk you through, hopefully as clearly as possible, how to use the information and how to send emails out to inform people of what's going on. Well, and we tested it over here, and it's really user friendly. And Thank you. we did put a permanent link to your portal at our website, and we are also trying to provide people with tools, and we believe that your tool is one of the great ones. So we hope that people will start uploading data on their own and stop asking somebody to do it for them. That's right. A lot of people do seem to be taking that attitude that it has to be done by somebody else. And really, we're all in this together. It's our world. We are the human race. It's us. Yeah. So we can do it. And I think that I'd really like to say a big, big thank you to all the volunteers that have been helping to put this data together and all the people working on it. They have been utterly amazing. So hopefully some of them will be listening to this, and I'd like to say thank you. It is really appreciated what you're doing, and thank you for putting the links up. We put a link up to your site. I think we put a blog up about it. Yeah, thank you. A couple of weeks ago. We sure noticed it. Good. I'm glad. Okay, Data. We are running out of time, and before we sign off with you as a guest, do you have a message for your brothers and sisters in Croatia? I think if I have one message for you, it's lovely to hear the accent, by the way, and the voice. My best friend is from Croatia, so although I don't speak your language, which I am terribly apologetic about, I think I would mainly say that you need to stay resolute, stay strong, and it doesn't matter where we live, it doesn't matter what language we speak, it doesn't matter what colour skin we've got, it doesn't matter any of those things. We are all brothers and sisters. And my message to you is that it's an absolute honour to be part of this with you, in spirit, in intention, and hopefully in practical ways as well. And I would just say, keep it up. You've got an amazing country over there. I know some of your history, and it is truly inspirational. So many things have been going on over there, and you've pulled yourself through it. And I have to say, I have nothing but respect for what you've been managing to do. And if we can just get that strength and that resolution together, and make sure that the powers that were know that we're not fooling, that we know that the game is up, and we know what they're doing. So stay strong, stay resolute, and keep at it. Okay, thank you, Data. It has been a great privilege talking to you. And my privilege. Okay. My privilege. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Dakle, ovo je bio Data sa portala Absolute Data Exchange uživo iz Birminghama u Engleskoj, koji je evo ovako ljubazno podijelio svoje misli sa nama. Idemo dalje.
nastavit ćemo sa blokom kratkih vijesti iz mainstream medija, da vidimo što kažu. Evo, dakle, prve novine što kažu. 2017. godine gospodarski rast će 100% biti najmanje 2%. Da vidimo, autor, pa ko bi drugi bio? Vidoviti Milan, živi bili pa vidjeli. Ja sam čuo jednu divnu vijest. Ozbiljno, da. Naš divni vrli ministar rada i socijalne skrbi je izjavio da nije problem u Hrvatskoj u velikom broju nezaposlenih, nego u malom broju zaposlenih. Nije drek, nek se pe sponsorom, ne? Ok, evo dalje, ima tu još, ajmo pogledati druge novine. Evo, ja ću nasumice jednu stranicu okrenut. Di baš na crnu kroniku. Ok, evo i ovdje ima zanimljivih i oplemenjujućih vijesti, kao što je, na primjer, ova. Istukla muža krunjačem kukuruza. Muž u bijegu. On me malo podsjeća na stripove našeg velikog umjetnika Dubravka Matakovića. Ali evo, ajmo pogledati još jedne novine pa da završimo s prvim dijelom emisije. Da vidimo. Ok, Angelina Jolie i Brad Pitt pred razvodom. Ovo ću pročitati, ovo je važno. Da vidimo šta se tu dogodilo. Kaže ovako, iz pouzdanog izvora, bliskog poznatom glumačkom paru, doznajemo kako su Angelina i Brad u velikoj krizi, a ekskluzivno doznajemo i prave razloge zbog kojih je Brad pobjegao glavom bez obzira u nepoznatom pravcu. Ponukan nedavnim hrabrim činom svoje supruge, koja je genetskom analizom ustanovila da bi možda jednog dana u budućnosti možda mogla dobiti rak grudi, pa je stoga odstranila iste, Brad je također svoj genetski materijal dao na analizu, ne bi li saznao krije li se kakav nezgodan gen i u njegovom savršeno oblikovanom tijelu. Rezultati su bili šokantni. Brad je saznao da ima genetsku predispoziciju za razvoj raka testisa te je odmah te informacije podijelio s Angelinom, koja mu je spremno predložila da radikalnom operacijom ukloni potencijalni problemi svog međunožja. Brad je naprosito odvratio da neće, jer je sada nakon 10 godina konačno njegov red da bude taj koji ima muda u kući, te da ih se neće samo tako odreći. Angelina mu je na to odbrusila da ih tako i tako rijetko koristi i da ona ne vidi neki poseban razlog zašto bi ih trebao zadržati, na što je se Brad odlučio na tipično muževan potez, napuštanje obiteljskog doma i odlazak u nepoznatom pravcu. Navodno je viđen kako se opija u jednom gradiću blizu meksičke granice, te svakome koga želi slušati objašnjava suznih očiju da se nikad neće odreći svojih obiteljskih dragulja. Evo, poruka za Brad Pitta. Brad, ako nas slušaš, imaš punu podršku u svojoj odluci od dečkiju iz studija Radio Liberum. Dobro, ok, evo, ako vam je dosta ispiranja mozga koje se provodi uz nesebičnu pomoć mainstream medija, ostanite s nama jer ćemo nakon glazbenog broja pričati o stvarima koje imaju zaista veliki utjecaj na naše živote. Zakoni, administrativne procedure, načini na koji se isti primjenjuju protiv nas, pridružiti će nam se Dražen, koji je naš ekspert u ovim temama. A sad, evo, glazbeni broj, Depeche Mode i Policy of Truth. Ajmo, Barni, ožeži. With what you're being put through, it's just time to pay the price, not listening to advice, and deciding in your youth on the policy of truth.
Evo nas nazad u emisiji Sat istine, sa nama je na Skype vezi Dražen. Dražene, dobro nam došao. Još te bolje našao, Valter. Ne čujem. Šta ne čuješ? Se slabo čuje ili? Sad te čujem, ok. Sad čujem. Ne, tehnika je zajebala ovaj put opet. Ok. Ta tehnika. Evo Dražene, sad se čujemo dobro. Ja sam te u prethodnom bloku najavio kao eksperta za administrativne procedure, zakone i načine na koje te stvari razaraju suverenost ljudskih bića. Jel bih htio možda nešto dodati na ovu najavu? Pa mogu dodati samo da ja sebe smatram ili nazovem se samozvanim ekspertom, jer za svoj vlastiti slučaj. Naime, ovu problematiku koju ti spominješ ja proučavam već dosta dugo vremena, nekoliko godina, i sve ono što sam ja zaključio predstavlja moje mišljenje i moje viđenje cijele te stvari, situacije, te ne bi htio da dođe do neke zabune oko ovoga. Jer ovo sve što ću pričati predstavlja neku moju stvarnost onako kako je ja vidim, a temelji se na mojem proučavanju, istraživanju i vlastitim iskustvima iz prakse. Ok, mislim da je to jasno svima. Mislim da trebamo istaknuti jednu stvar prije nego što nastavimo dalje. Jedna od posljedica UCC dokumentacije OPPT-a je da svi djelujemo pod punom osobnom odgovornošću. I evo, mi mailom dobivamo zaista mnogo pitanja kako postupiti u nekoj specifičnoj situaciji. I mi na ta pitanja zapravo ne možemo odgovoriti. Upravo stoga jer djelujemo s pozicije pune osobne odgovornosti. I ne možemo drugačije bez nekakvog valjanog ugovora koji definira odnos između onoga ko pita i onoga ko odgovara. Napomenuo bi svakako da naša platforma je namijenjena i namjerno je organizirana na način da služi za edukaciju ljudi ili možda još bolje reći za samoedukaciju, i gotovo sva naša kombinirana znanja i iskustva smo pretočili na našu platformu i sve se tamo nalazi za one koji žele nešto novo naučiti. Dakle, svatko, zaista svatko ako tako odabere može duboko zaroniti u problematiku o kojoj mi pričamo i mislim da će ubrzo biti spreman donijeti samostalnu odluku što će činiti u svom specifičnom slučaju ili što neće činiti. I to pod punom osobnom odgovornošću. Što se mene tiče, ja ne mogu i neću nikome davati savjete što bi trebao činiti sa svojim životom, i iz jednostavnog razloga ja i u svojem životu nikome ne dopuštam da meni to netko govori. Zamolio bi slušatelje da sve što čujete od nas nemojte prihvatiti zdravo za gotovo. Pretpostavite da lažemo i istražite sami to o čemu ćemo govoriti i donesite vlastiti sud o tome. Jer vaš vlastiti sud je jedini sud koji je istinski relevantan. Evo, jedino što ja mogu nekom drugom ljudskom biću reći je što da ne čini. Ali i to samo u slučaju kada to ljudsko biće meni čini bilo kakvu štetu. Razumijete što hoću reći, ja se nadam. Evo, ne znam, Dražen, jer imaš nešto dodati ovo ili da krenemo sad na našu temu? Pa evo, ti si, Valtere, sve si to lipo ljudima objasnio. Ja bi mogao samo možda nadodati da je cilj naš kao neka stara poslovica koja bi rekla da ljude pokušavamo naučiti da sami love ribu, a da mi ne lovimo tu ribu umjesto njih, jel? Znači, ove informacije će vam pomoći za nešto što vi sami trebate napraviti. Viš kak ti to lijepo objasniš, mislim, meni je tu trebalo 5 minuta blebetanja da kažem ovo što si ti rekao u jednoj rečenici. Ok, ajmo na pitanja. Daj reci, danas zaista svi pričaju o ljudskim pravima, o slobodi. Da li je danas čovjek zaista slobodan i ima li on nikakva prava? Pa evo, Valtere, ispričaj me, ali prije nego što odgovorim na to pitanje, želio bi samo jednu stvar reći slušateljima Radio Liberum. Da ova teme i ova pitanja, koliko god ona izgledala nekako materijalna, svjetovna ili trivialna u nekom svom smislu, oni zapravo imaju duboku duhovnu pozadinu, jel? I traži se od svakoga da odgovori na sva pitanja promatrajući samoga sebe, jer ova su zapravo pitanja se tiču, namo reći, nekog same esencije čovjekova bića. Eto, ja bi to nekako naglasio, da ljudi promatraju sebe kroz
ova pitanja i odgovore na ova pitanja. A što se tiče tvog prvog pitanja, da li je čovjek zaista slobodan? Pa po mom uvjerenju, čovjek je u svojoj biti slobodan i on ima sva prava koja mu je Bog po rođenju dao, ograničen je samo univerzalnim zakonima koje je Bog stvorio. Mada iz ove pozicije gledano, ovo zvuči nekako nadnaravno i pretenciozno, zapravo jedini razlog zašto čovjek nije slobodan i nema prava iz današnjeg nekog kuta gledanja je zato što je on zaboravio svoje pravo porijeklo, što zapravo misli da on nema prava, da nije suveren i da nije slobodan. I time je otvorio jednu prekrasnu platformu drugim nekim entitetima, bilo živim, bilo neživim, da se hrane to njegovom slobodom i to njegovom esencijalnom energijom. A to je sve povezano po meni, sa strahom od autoriteta i tisućljetnim ispiranjem mozgova ljudi koji su nesvjesno degradirali sebe i svoju božansku bit na nešto što je mnogo manje od toga. Dakle, pričaš zapravo o nekakvim sustavima kontrole. Kako je došlo do te kontrole? Kako se taj odnos čovjeka sa samim sobom, sa svojom, kako si rekao, esencijom izgubio, poremetio? Pa po meni se to izgubilo kad je čovjek zaboravio svoju pravu bit, svoje istinsko biće, svoju esencijalnu božansku bit i pristao je da bude nešto puno manje, a to nešto bih ja nazvao uloga ili nešto, nazvao bih nešto što čovjek zapravo misli da on jest, a u svojoj zapravo biti nije. Jel? To možemo dobro vidjeti kroz odnos čovjeka i države, gdje je recimo čovjek unutar države građanin, gdje je čovjek unutar države porezni obveznik, gdje je čovjek unutar države sudionik u prometu, gdje je on vojni obveznik, porezni obveznik i tako dalje. Dakle, svašta je, samo nije čovjek, je li tako? Tako je. Možete i primijetiti ako čitate recimo zakone neke Republike Hrvatske, negdje ni jednom članku, ni jednom zakonu ne spominje se čovjek ili neko živo biće ili nešto u tom smislu. Spominju se samo neki neživi entiteti, to jest neke uloge koje je čovjek nesvjesno pristao da igra, jel? I samim igranjem u tim nekim ulogama građanina, vojnog obveznika, sudionika u prometu, mi smo izgubili svoju esencijalnu bit, svoju slobodu i svoja prava koja su zapravo neotuđiva. Dakle, hoćeš zapravo reći da smo nekako tijekom tog puta kroz povijest polako izgubili svoju suverenost, ako smo ikada imali, jel? Pa zapravo čovjek po meni ne može biti nego suveren, jel? Njegovo esencijalno biće je suvereno. Zašto? Jer složit ćeš se ti s menom, a vjerovatno i svi slušatelji, da je čovjek stvoren od Boga i da je on jedna božanska iskra, što znači da je on živ, da on ima energiju, da on ima volju, da on ima namjeru. I samim time je suveren, to jest gospodar samoga sebe, jer nikako drugačije ne može biti. Jel? Ne može država biti suverena. Država je fiktivni element koji postoji samo kao ideja u glavama ljudi. Država svoj suverenitet temelji na ljudima koji su dali svoju energiju, svoju volju, svoju namjeru i svoj život utkana u taj pojam države ili bilo koje neke državne institucije. Što znači da čovjek ništa drugo ne može ni biti nego suveren. Jedino što on je tu misao izgubio, pa on misli da to više nije, ali po meni je čovjek samodostatno, samodovoljno živo biće koji ne ovisi o nikome, a svi sustavi ovise o njemu. Dobro, ajmo se zapravo pozabaviti malo sa načinom kako je došlo do toga. Kako je država stekla toliku moć nad živim ljudskim bićima? Pa kao što sam spomenuo u prvom pitanju, problem je autoriteta. Problem je što je država postala takav autoritet u glavama ljudi i niko se ne usuđiva ispitivati autoritet te države. Autoritet države ili bilo koji drugi autoritet za kojega mi mislimo da je stvaran,
zapravo je utkan u naše biće, u naše kosti, pa vjerovatno se i ti sjećaš kad si bio dijete, kad si išao u školu, kako je recimo autoritet učitelja bio neupitan, kako je autoritet roditelja bio neupitan, kako je autoritet svećenika bio neupitan i mi smo od malih nogu učeni da ne propitujemo autoritete, tako je, da. Da ih ne propitujemo, nego da uzimamo zdravo za gotovo sve ono što oni kažu. Da, jednostavno da se pokorimo. Tako je. I to je ista stvar je i sa državom. Znači, ljudi danas možda imaju neki feeling da nešto tu nije u redu, da to je nešto naopako, da država tu ne funkcionira kako treba, da ti zakoni su nepravedni, ali niko se ne usuđiva propitivati zapravo autoritet te države, koji njoj dao autoritet nad nama, zašto ona ima autoritet nad nama i zbog čega se mi moramo povinovati uopće ikakvim pravilima koje ta država donosi u ovu stvarnost. Znači, po meni je to krucijalno pitanje da svi slušatelji koji slušaju, zapravo svi živi ljudi, počimaju propitivati ne samo državu kao autoritet, nego i sve ostale nametnute nam autoritete. Evo, mi smo se na našoj platformi dosta bavili sa ugovorima i zapravo jedan od načina na koji se taj autoritet nad nama provodi je preko ugovora, kojih često nismo svjesni. Ja sam nedavno razgovarao sa jednim odvjetnikom koji je bio jako dugo u sudstvu, pa je bio u gospodarstvu, pa u samom odvjetništvu i evo prije jedno 7-8 godina izišao iz svega toga, rekao mi je da mu se sve to zgadilo, da jednostavno to više nije mogao raditi. Njega sam pitao jednu stvar, ono što sam ja kroz svoja istraživanja ustanovio o ugovorima, a to je da postoje 4 vrste ugovora. Dakle, postoji verbalni ugovor, postoji pisani ugovor, postoji implicirani ugovor i postoji prešutni ugovor. Točno to pitanje sam ga pitao sam ga da li postoji još neki ugovor, a da ja to ne znam. On je rekao ne, to su 4 ugovora na ovoj planeti koja postoje. Evo, budemo malo nastavili pričati o ugovorima, pri kraju smo ovog drugog bloka. Dražene, ostani na liniji, idemo na jedan glazbeni broj, Lenny Kravitz, pa nakon toga nastavljamo dalje. If you want it, you got it. You just got to believe.
yourself. 'Cause it's all just a game. We just want to be loved. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Evo nas nazad, sa nama je na Skype vezi Dražen i evo stali smo kod ugovora. Ajmo malo tu temu proširiti, reci nam malo više o tome. Pa kao što si ti malo prije spomenuo, Valtere, znači mi na nekoj dnevnoj bazi sklapamo razne ugovore. Ja bi te ugovore podijelio na dva dijela, a to su one koje svjesno sklapamo, u kojima točno znamo o čemu se radi, o čemu se ne radi u tim ugovorima, i onima u koje nesvjesno upadamo, zapravo niti ne znamo da smo upali u takav ugovor. Daleko najviše ugovora čovjek slobodan živ sklapa sa državom. U svakom momentu kad aplicira nešto za državu, on degradira svoje biće sa živog bića na takozvanoga strawmana, o čemu ćemo pričati kasnije, te daje jurisdikciju na svojom osobom državi. Znači, kad tražite recimo matični list, izvadak iz matične knjige rođenih, kad tražite vozačku dozvolu, kad pišete molbe, zahtjeve za porez, molbe za građu, znači bilo koji dokument u kojem vi aplicirate ili registrirate nešto, da usput spomenem da riječ registrirati dolazi od riječi rigis, latinski, što znači kralj. Kad nešto registrirate, to znači da dajete kralju na raspolaganje. U onom momentu kad vi registrirate neku stvar sa državom, znači da ste se vi svojevoljno odrekli te stvari i gubite vlasništvo nad njom, a tako možete izgubiti vlasništvo nad samim sobom. Kad se registrirate, možete izgubiti vlasništvo nad svojim djetetom kad ga registrirate, jer ste zapravo registracijom vlasništvo nad time, bilo ono živa stvar ili neživa, dali državi, a vi postajete samo posjednik te stvari. Dakle, budući da nas je država zatrpala sa gomilom ugovora kojih uopće nismo svjesni, većina ljudi toga nije svjesna, što to zapravo znači? Ajmo se vratiti na onu suverenost čovjeka. Da li to znači da smo prijevarom, da nam je prijevarom naša suverenost oduzeta? Točno. To si rekao ni bolje, ni manje, ni više nego tako. Znači, mogu li se oprostite, uključiti? Ja mislim da nije oduzeta, nego da smo je prijevarom poklonili. Ok, možemo gledati... Mislim da je to točnije, sorry. Na prijevaru smo mi dali dopuštenje, ne? Da, ja se slažem sa... Znači sami smo krivi, to hoću reći samo, da. Sorry, biti, da, slažem se. Znači, nama niko nije kriv što mi nismo znali šta u tome momentu radimo. Znači, mi smo krivi zbog nesvijesti i neznanja o ugovorima u koje ulazimo. Ali ja sada ne bih pričao o tome, bitno je da mi sada imamo novu informaciju, da se baziramo trenutno na ono što znamo. Znači, ko je kriv? Država, ko je prevario, ko nije prevario, ja ne bi sad ulazio
u tu problematiku, ali općenito ja mislim da je čovjek uvijek sam sebi kriv, da ne može mu država biti kriva jer država zapravo je fiktivni element koji niti ne postoji. Prema tome... Da, pogotovo ne postoji od 25.12. prošle godine. To pogotovo, o tome ćemo malo drugi put, ali znači definitivno sada imamo informaciju o kojoj znamo da smo ušli u ugovorni odnos iz svoga neznanja i da sa svojim znanjem sada trenutno možemo izaći iz toga odnosa. Zapravo, svi ti nekakvi ugovorni odnosi za posljedicu imaju, prema mojim saznanjima i iskustvima, isisavanje novca. Isisavanje novca iz ljudi. Ljudi rade, ulažu svoju energiju u rad. Rad se manifestira u obliku novca ili u fizičkom ili u elektronskom obliku. I imam dojam da su zapravo svi zakoni napravljeni na način da na neki način isisaju lovu iz nas, jel tako? I tu onda ulazi nešto u igru što je sakriveno od nas, a to je jedan zakon koji upravlja gotovo svim procesima na ovoj planeti. Da. Reci nam malo više o tome. Pa dakle, to što ti spominješ, to je trgovački zakon. Trgovački zakon je zakon koji je star preko 6000 godina i koji regulira sve trgovačke odnose na kugli zemaljskoj. Jel? I on je iznad državnih suverenih zakon suverenih država u navodne znakove, jel? I ustava države, jer je državni zakoni su, ajmo reći, teritorijalno omeđeni, dok trgovački zakon nema teritorijalnu omeđenost. Jel? Trgovački zakon je donesen zbog trgovine, a modernija inačica tog trgovačkog zakona se zove Uniform Commercial Code ili po hrvatski uniformni trgovački zakon. I danas taj trgovački zakon djeluje na cijelom planetu zato što se sve pretvorilo u trgovinu i postoje jedino korporativni ili komercijalni elementi. Kako je OPPT i Marta u prošloj emisiji pokazali, znači sve na ovoj zemaljskoj kugli se svode na trgovinu i trgovački zakon, to jest UCC, on regulira tom trgovinom. Znači i trgovačkom odnosu kako između državnom, među korporacijom, tako i među odnosima između čovjeka i države, jer se to svodi na zapravo čovjek degradira se u jedan korporativni element. Jel? Da. Pa zapravo UCC mnogi doživljavaju koji znaju nešto o tome, dakle to je zakon koji se ne uči na faksu i jako malo ljudi je svjesno tog zakona. UCC po evo nekakvim našim shvaćanjima, barem mojim, nije ni dobar ni loš, on je takav kakav je i napravljen je na taj način da olakša trgovinu, dakle da je učini, dakle da uniformira nekakva pravila trgovine na čitavome svijetu. I evo upravo ovi entiteti koji smo spomenuli prije, dakle i sama država i financijske institucije, sve je to vrlo usko povezano, zapravo taj UCC koriste kao žetveni alat o kojem mi ništa ne znamo, tako? Pa zapravo ne znamo ili znamo vrlo, vrlo malo o tome. Zato jer taj trgovački zakon i UCC su sakriveni od očiju javnosti, kako i u Hrvatskoj, tako i u cijelome svijetu. Dobro si rekao da je to žetveni zakon, jer taj zakon ima svoje procedure i on je nesudski zakon. On se sastoji od, ajmo reći, hrpe nekih pravila i on je nesudski u smislu da postoje točna pravila trgovine i ako se ona prekrše automatski dolazi do naplate toga nečega. Jel? I to je ono što zapravo recimo danas banke ne samo banke, znači sve državne institucije to koriste, jer recimo u Ustavu Republike Hrvatske vam piše da niko ne može biti proglašen krivim ako mu to sud ne dosudi. Međutim, svjedoci smo i sami danas da dobivate ovrhe, kazne za bilo šta i bilo gdje sjedaju vam na račune bez ikakvih sudskih odluka, što znači da je Ustav Republike Hrvatske suspendiran, to jest on je niže rangiran od trgovačkog zakona. A naša je dužnost da se informiramo i saznamo ko
nama to uzima našu lovu iz naših džepova i zašto nam to uzima, na koji način nam to uzima. Dakle, ekipa nas je navukla da mislimo da igramo nogomet, a zapravo igramo košarku, jel tako? Da, ključna je stvar ovoga Strowmana, kojega smo također rekli da ćemo ga spomenuti u današnjoj emisiji. Strowman je jedan princip, Strowman na engleski znači čovjek od slame. Zašto je čovjek od slame? To je čovjek bez suštine, bez esencije, bez onoga džusa. Pravna fikcija. Tako je, pravna fikcija. To je ono što ljudi vide, ime i prezime štampano velikim slovima na svojoj osobnoj karti, na vozačkoj dozvoli, na putovnici i tako dalje. To je ono što Dean Clifford zove pretpostavka zakona, jel? Tako je, znači mi smo sada postali pravna fikcija, jer jedino na takav način mi možemo ući u ugovor sa neživim entitetom, tako da i sami postanemo neživi. Država ne može, ugovor može biti jedino valjan kad su dvije strane na vazi, znači kad postoji vaga unutar tog ugovora. Ne može živi i neživi entitet potpisati ugovor, znači ne može država postati živi entitet nikako, ali onda će se čovjek degradirati na neživi entitet. Znači, kad država traži od čovjeka, ona ne traži od esencijalnog božanskog bića, nego traži od građanina. I kad se mi identificiramo kao građanin, onda smo dužni platiti. Kad se identificiramo kao porezni obveznik, mi smo dužni platiti porez. Kad se identificiramo kao sudionik u prometu, ne gine nam kazna u prometu. Ali, ako postanemo svjesni da mi to sve nismo, onda ugovori koji su navodno sklopljeni više ne vrijede. Da, dobro objašnjenje. Dakle, daj reci kako se onda Strowman, čovjek od slame, uklapa u priču o UCC-u? Pa on se fantastično uklapa u priču o UCC-u jer zapravo čovjek ne bi mogao niti podlijegati trgovačkom zakonu. Jel? Budući da UCC je rađen samo za korporativne elemente, to jest nežive elemente, živ čovjek nema šta raditi unutar UCC-a, ali fiktivnija pravna osoba, ona ima šta raditi unutar UCC-a. Što znači da kad se mi identificiramo s time, automatski postajemo podložni trgovačkom zakonu, to jest UCC-u. Onog trenutka kada se prestanemo s time identificirati, trgovački zakon se više na nas ne može aplicirati. Ok, ajmo sumirati, imamo još nekoliko minuta do kraja emisije. Želiš li još nešto reći prije nego što... Pa želim samo reći da je znači vrlo bitno, najesencijalnije pitanje je ono što je Lenny Kravitz rekao u svojoj pjesmi. Tko smo mi? Tko smo mi? Kako mi sebe doživljavamo? Kad mi promatramo svoje biće unutarnje, jesmo li mi građanin, jesmo li mi roditelj ili đak, učenik ili neka druga uloga, neka druga riječ, ili smo mi zapravo život kojega živimo i koji ne može biti ograničen ničim, a pogotovo nikakvim nazovi zakonima, i to pogotovo zakonima koji donose neživi elementi kao što su države, kao što su ministarstva i tako dalje. Znači to ne može po prirodnoj pravilu reda i stvari ne može postojati, jer čovjek je stvorio institucije i ne može institucija biti iznad čovjeka. Može biti samo u onom momentu kada mi dopustimo, to jest degradiramo sebe da institucija postane gazda. Institucija je sluga, ona je javni službenik i to mora uvijek i ostati, a čovjek treba smoći hrabrosti da spozna svoju vlastitu bit i suprotstavi se takozvanome gospodaru, državi i bilo kojim drugim takozvanim gospodarima i shvati da je on gospodar, to je suveren samoga sebe. Ok, Dražene, evo, sljedeći put u sljedećoj emisiji mislim da bismo još malo mogli popričati o UCC-u, a posebno o načinu kako nas institucije, bilo države, bilo financijske institucije, bilo neke druge institucije, pa doslovce da, briju nas, šišaju nas a mislim da ćemo malo otvoriti temu kako se tome oduprijeti i zadržati svoj suverenitet. Dražene, puno ti hvala na sudjelovanju u našoj emisiji, nadam se da ćemo se čuti i sljedeći puta. Evo, toliko od Dražena. I evo, prije nego što završimo emisiju, imamo jedan prijedlog za naše slušatelje. Kao što dobro znate, Radio Liberum je nezavisan medij
I on kao takav ima zaista velikih problema u financiranju svog rada, što je možda povezano i sa time što su prilično skloni govoriti istinu bez dlake na jeziku. Zbog toga OPPT Hrvatska zaista im iskreno želi pomoći da istraju u svojoj misiji koja je stvarno važna, a to je širenje istine u hrvatski medijski prostor. To malo ko danas radi. Pozvali bismo slušatelje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu Radio Liberumu da nastavi svoj rad. Ono što mi možemo učiniti po tom pitanju objavljeno je na našoj stranici www.oppthrvatska.wordpress.com u postu koji se zove Najava Sat istine 1. A mislim da je i Radio Liberum to objavio na svojoj stranici. Pa molim vas da to pogledate i ako vam se ova emisija dopala i ako želite da se čujemo i u budućnosti da nastavimo ovu seriju emisija, evo pročitajte taj post i odlučite od vlastite volje da li ćete možda makar na posredan način sudjelovati u ovom plemenitom cilju kojem se posvetio Radio Liberum. Evo, toliko za danas i hvala što ste bili sa nama u emisiji Sat istine do sljedećeg utorka u 18 sati, ako Bog da, ili stvoritelj, ili kako god. Evo, slušali ste našu emisiju u suradnji sa Radio Liberumom i OPPT Hrvatskom. Sa vama su bili Valter, Data iz Birminghama u Engleskoj, Dražen i u režiji naš Barni. Hvala vam lijepo i do slušanja. Radio Liberum.